Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kompak, jawab tambah kompak. Kulah Kak Dintoh adua aki panjenengan, salam Kak Dintoh adua aki panjenengan. Tadi belis kalaban dua juga pakompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Tapi Gusti Allah seneng bareng kencil. Jadi innallaha yuhibbul witrah. Jadi toreh pegenak pegencil petelo kalih. Iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadir Raufir Rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun falyuhsin ismah wa idza balagha falyuzawijhu wa idza balagha falam yuzawijhu fa asaba ithman fa innama ithmuhu ala abih. Wa qala aidan rak'atani minal mutazawwij afdalu min 70 rak'atan minal azab. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'da. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, seabdinah tak bisa nyebutung persitung. Fa insyaallah rasa ta'zim dan hormat abdina tak bakal mengurangi. Wa nakhussu bidzikri, kepada selerana Al Mukarram Semuljah iki Kak Dintoh Kiai Haji Abdullah si abdinah sangat hormati. Benjukan wabil khusus de selerana Semuljah Kiai Fadil si abdinah juga sangat hormati. Wabil khusus juga dak selerana Semuljah Al Mukarram Kiai Hamdan sepi guru ampon maus Al-Quran dengan suara yang luar biasa. Saya sangat badan kaulah hormati. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kades sebadati sekak Dintoh, saya sangat badan kaulah juga hormati. Para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, sesangat badan kaulah juga hormati ben emulji aki Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kaulah sareng para ajunan sedaja ki paringin pan sepenapan nikmat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga
kaula sareng para ajunan sedaja iki bisa bermuwajahah, bisa mujalasah, bisa akilengki neng tempat kak dintoh, fa insyaallah penuh barokah, penuh manfaat badan kaula ben para ajunan sedaja. Salawatullah ma'asalamuhu malar muka tercurahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa Pak Bu, Nabi Muhammad kak dinto setiap acara mesti sebut engki karena beliau manusia seagung, manusia sepatot eteroh pola tingkah sareng kauleben para ajunan sedaja, termasuk perbuatan akdun nikah penikah nikah ngiring dalam pakna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, semakin kak dinto kan ki suasana lebaran iki, suasana hari raya Idul Fitri. Jadi kula sebelum nyesein pengajian kak dinto, kula pribadi Al-Fakir Ahmad Mudzakkir nyonah pengeporah lahir batin hi, lahir batin iki. Para bapak, para ibu, seemul jaaki Gusti Allah. Pak, Bu, apa-apa kula bigila ma'adabu panjenengan hadir dak majlis kak dinto banyak manfaat, banyak berokah. Engki apa-apa kiai, engki panjenengan Rabu dak ke tempat kak dinto semulja penikah sampian situng contoh malam semangkin kak dinto selaku orang sepo agaduan tugas kewajiban dak potrana kak angkui penapa kewajiban kak dinto kiai diantaran kak dinto tugas orang sepo egi kak angkui agaduan kewajiban nyari aki juduna potrana, nyari aki juduna potrana. Ampun gila lastare mau saki bi gula hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawulida lahu waladun falyuhsin ismah. Asa gila ampunlah mau saki. Bu, Pak, mun kaula sareng para ajunan sedaja sareng Gusti Allah paringin dikaruniai seorang putra, paringin anak sareng Gusti Allah, falyuhsin ismah, baca ben seroben aparingnya nyaman pebagus potren itu nyaman soro asman pebagus sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebeda mun semangkin takok tak ngetren hutang anak nyamak Nabi engko ranger iki banyak main muntimin rokaruan timin Pak Bu yang ben beda asma timin beda sobluk topak beda kak dito kanto beda gi nyama sobluk abah Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa nih kak nyamah bagus karena nyama kak dinto mempengaruhi dak potran panjenengan dadi nak kanak sesoleh ben soleha dadi dak remah kiai nyama nyariaki sebeda nang Al-Qur'an nyama se islami kati paserah Abdurrahman Ahmad Khalil nyamain Masya Allah tahun ning sematra nyama pas ben seroban kati penapa ken panjenengan makeh di kiai pakon nyareh nang Al-Qur'an sing ngajak milih nyaman Fir'aun Pak taki polan sebeda abunika abode nang Al-Qur'an makeh Fir'aun aja Fir'aun panika orang masakat Pak Bu iki nyarehnya masih asae sesae paling saya kati penapa kiai menabi abdina paringin keturunan sareng Gusti Allah paringin nyama panika sesae kati napa selangkung saya nyabis dak para alim ulama nyabis dak guruna kiai
abdina alhamdulillah gay agatuan potra gay nyoon barokah nah ngiring kula nyoon asma dari ajunan kangkui potra gula panika saya panika insyaallah mun panjenengan ampun le paringin nyama sareng guruna potran panjenengan mulja Pak insyaallah panika galigi Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Bu kula sareng panjenengan atau apa mak agaduan digelak kula matur banyak manfaat iki penikah aki lengki kak dinto la swarga melono malaikat sudah jenis kesenyaksaan penikah di antaran kenapa boleh jipon kula bi guru selaku tadi orang sepo agaduan kewajiban nyari aki cudun potran men ampun lede pak umrah bejen ampun lecek saya nak aku nyari jutu umur lah tepak kondisi lah mapan cek kita tunda malah tak sapnya saat kebud ompud Pak hehe engki jareng nak kanak semakin panika masya Allah cemana HP ngageli panjenengan eger pager deti eman ka aman deti akhir meruat yang sepo bila ampun min amit senyama tabuk kak dinto mun melendung tak ring leruat ring sepon tadi kan jadi kewajiban ring sepon nyaraki cutu Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak para ibu sebadan kaula amul jaki Bu ring bini kak dinto kula wabil khusus kak dinto apa ringna pemasukan de anak badan kaula uswatun menikah mantan anyar saya anak mirengaki nak debu kula penikah nak uswatun iki make selaju pad polan semantan anyar sampean padinta masya Allah alhamdulillah semantan laju berokan mantan anyar aduh kok lambat to manenengi pelaminan min amit maki bede dalam kamar seboran cepon tang manana tang kentok bunturin mun samangken lamun dah laju cuma ni abu turin tarja bi mananan Pak tarja nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Naswatun ring bini Bu panika sangat gempang kaangkuy masuk de swargana Gusti Allah kaangkuy masuk ke swargana Gusti Allah ring bini penikah sangat gempang Pak Bu engki gay kadina apa cara resep bagiai bedekapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mbah Hasim Timin pernah ngarang kitab Daul Misbah kadintoh kitab sejurajo erangkum bepernikahan kadintoh eneng kitab Daul Misbah penikah bepernikahan sareng Mbah Hasim male gempang memahami pertama Bu paling gempang bu ibu kadintoh masuk swarga Gusti Allah kadang-kadang tak lakon ini pertama idza sholat al mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha nih pertama singak bejengah cepon Gusti Kanjeng Nabi ring bini paling gempang bejengah singak pak istiqomah jaga ongku selama waktu duhur asar maghrib isya subuh sehingga nak uswatun nih jaga sampean gempang nak ini kata orang bini empat perkara nih jaga pertama bejengah ajak rakan anak uswatun nak johan nih ke maulana nih ke ajak mas maju mas ajemaah kemarin gue nerangakin ke istimewa jemaah apa nih istimewaan jemaah nikah pertama bejeng jaga eki para ibu nikah khusus ring ini paling gampang nomor 2 wasomat syahroha apa sah dalam bulan Ramadan sebulan benteng penikah jaga jangan sampai coba jangan sampai tobeng nikah lampun masya Allah tebun Gusti Kanjeng Nabi kak dintobu
bani dabun mudzakkir, bani dabun Ahmad mudzakkir, dabun Gusti Kanjeng Nabi paling gampang ring bini. Senomor telok penapa mage selain bejeng pasah wa hafidhat farja, menikah saya jaga farjina. Zaman semangkin pak bahaya ring bini, ongku banyak semangkin kak dinto saboran ring bini selingkuh gara-gara HP, ini gara-gara tak jaga ke farjina. Bolan ring laki materin abek menurun nyari ring laki saya beganu selingkuh, ini kalau tak jaga ke farjina bahaya benih. Eki naudzubillah pah bade setan lebet elak gila bi setan menikah lah jaga farjina bu. Seterakhir penapa wa ata'at zaujaha menikah apek teh taat ke laki cuman semakin bu seborana melarat sinemaring bini sejak tau ada ke laki ongku sejak takut bi laki sorojak keluaran dari Roma buka koki ke pasar menentang toh menentang melolo menentang tak dik taat ke selaki taat di dalam segala hal. Selaki seborana bu mun minta tuli paringin bu tuli paringin sanggup bagi bajak ke baik kerja selaki penikah mun tak tuli paringin deki nyari se man kak kaman bu jadi tuli paringin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun tak tuli paringin sampai nelaknat bi Gusti Allah ben para malaikat ben esen langit ben esen bumi mun tak tuli paringin kau tu taat selagi selaki tak makon bab maksiat wajib taat ke selaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak para ibu saya mulyaki Gusti Allah dimin wakton Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadintoh agaduan mantoh nyaman asman Sayyidina Ali di manton Sayyidina Ali potran Gusti Kanjeng Nabi Siti Fatimah. Ketika Sayyidina Ali kak dintoh masuk dek lima Gusti Kanjeng Nabi fawajadnahu yabki bukaan syadidan. Ketika masuk ke lima Gusti Kanjeng Nabi ngoletin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad posisi mular segeman aku berapa abi mak pas mular sampai segeman ketika dintoh cepon Siti Fatimah ya Allah sampai ataken bi mungkin bi berdepan apa sampean bi mak pas sampai mular ketika dintoh nih bu mak pas cepon mak kai mak pas urusan ibu menolong bapak biler ya marin bu badah mak urusan ibu melolo. Pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj acerita ke Sayyidina Ali bin Siti Fatimah nah engkau bekto Isra Mi'raj ke langit naik ke langit engkau sempat ajar kelenjer ke neraka Masya Allah nak engkau ketika ajar kelenjer ke neraka ternyata neraka banyak ring bini tang umat seesek sebi Gusti Allah banyak ring bini termasuk tang umat sepaling banyak seesek sah ada 5 poin neraka jadi engkibi terus kati penapa bi melana dari jirian kok fabakaitu lima ra'aitu min syiddati adabihinna engkau nangis sampai mular Fatimah Sayyidina Ali engkau nangis sampai saya cuman ingin riare karena tak empan ngetelak seksa nering bini jadi saya sangat bi Gusti Allah. Masya Allah di antaran penapa bi di antaran ring bini saya seksa penikah pasera bentero tawa nak di antaran nak
Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Nika Masya Allah. Bani korokun panika yang la dimanguha. Kok neraka Fatimah ngetelak ring bini obuni gentong. Obuni gentong. Pas otak kering ngalkal panas along lolong tak panempan ring bini gitu. Aku ya Allah bi. Boleh bi. Kenapa saya ngoletin sampean bi? Kering bini nikah, saya beri apa neraka? Bentro tawangku. Ra'aitu imra'atan nikah mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu fi halqiha. Fatimah, engkau edel apa neraka nak? Ngetelak ring bini jilen le gentong. Jilen lesen gentong. Pagi eselen ini bi aingal kal luar biasa. Aduh. Masya Allah bi. Menikah aingal kalah apa neraka bu? Egi bani aing ngal kalah dunya bisa os. Masya Allah panas. Neraka kak dinto. Masya Allah. Apa yang kak dinto sebeda dunya kak dinto koko sebu. Koko sebab. Pas nerakan boleh kati penapa je koko senika apa sebeda dunya. Gula mun acara tebab apa sih pas beda dunya semalam silsilan mak pah beda apa dunya mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Terus lagi saampun Siti Fatimah mireng ceretan Gusti Kanjeng Nabi katibi guru kak dinto ana berna di antaran ring bini arobah celeng arobah napa teng kipate min amin ana berna pas seporan kak dinto salah lesan kak dinto buka colok ni buka pemasukan apa sampai tembus ke dubur ana berna pokoknya. Akhirnya Siti Fatimah mular langsung komat Fatimah tu Zahra langsung jaga Siti Fatimah abi Masya Allah bi makin bi kenapa kelakuan nering bini panika bi mapa sampai esek-esek adika dinto bekto beda dunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingka langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kol langsung ajawab dak Siti Fatimah bentau ya bing gelek ruah ring bini pun saya sampai mit amit bing gentong bi Gusti Allah bi para malaikat ro bing gentong otak ngalkal luar biasa bing aro ring bini saya tak pernah nutupin aurat bing. Mare obo pola nandi obo eribon di ngemir pamiraki kering laki lain iya pan menyaman semakin sampean ki sengak dengan abu polan sandi obu papar semir disbelentisaki kering laki lain iya nih bakto Isra Mi'raj Nabi Muhammad akeleleng ke apoy neraka nih ngulai di noreng menikah sengak aurat jaga jaga panika bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman semakin pak ring bini panika dore sampai ne paring na oning ceng manceng ke lebih panjenengan ceng manceng pak abu salala obu beber amir semir rasok enah aurda petat ngetat tok pantotok pah repot ke gula pak bi panjenengan bejer gula pada dalam mobil mau panjenengan betua sepeda entah kok pas cengeng pas tetap berat sampai pada jurang nawa ada remen teh jeling eman jeling dosa remen mangkan pun letok pantotok pak ini zaman semakin Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ini zaman semakin engkau perpan datang dari Jakarta perpan datang dari merantau empon piaki rasok nah obu beber empon obu beber panikan ini deh saya tak nutupin aurat oh buntinganu panikah saya gentong bi Gusti Allah ini kebeni cepon kula bu cepon Gusti Kanjeng Nabi panikah mun kula ning panapa panikah
Nih kejepon Gusti Kanjeng Nabi. Atau ora apa sere mun tak atau ora Gusti Kanjeng Nabi nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sampun sepenikah Siti Fatimah taken boleh. Bibi. Iya nak. Seanu bi. Ring bini gelek selesai gentong ka sebiji jilet. Jilane gentong, Pak. Bu, jilane gentong naudzubillah. Pas aing ngalkal apoy neraka seesele lagi. Kegerungan apa nih? Masya Allah bi. Kenapa nikah? Ya Habibi wa qurrata aini. Kenapa penikah kelakuan ring bini sebenarnya penikah? Jawab bi Gusti Kanjeng Nabi jadi Fatimah. Aduh fa innaha kanat tu'di zaujaha. Bentau nak ring bini selesana mit amit seegentong bi malaikat Gusti Allah pa eselenin aingalkal jadi ring bini seskulih langka kelakin nyaken kelakin kalangka bu sampean tuli asap ora tenunggu menikah muntero jimin sampean jilan tak gentong esto menikah Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bisa laki serongan tel kopi salah tak boron ki ablorok malu kopi malorok ada bade saya ingin menikah kantor ki bade abu sengak tulis semua kelaki palang kita kira apa bahas sering bini melolor ya ada nomor ya Allahumma sholli ala Muhammad. Abba mun mak kita kira serongan diletek pagi tak boron ki melengo sabini apa boleh Allah selamat mengki mak mbok numparing bini ka melangka apa beli ketong gelah mak keras kita kir bila jan malam Allah selamat Muhammad mangkan jek kek nyaken ka aten lakin penikah ongku bu wabil khusus sampean nerakan sampean bisa masuk ke surga Gusti Allah gempang abekte kalakin nerakah kenang panjenengan mun sampean tak abekte kalake penikah mun sareng selake kadinto sampean sing aja kek nyaken polan selake umpaman perpan alako kan banyak zaman semakin perpan tak oleh sehari dua hari tak oleh tak sabar aso memiso ke selake saya ngajak dek nikah sampean ngagali ki paham Allahumma sholli ala Muhammad. Bade cerita omku penikah bade cerita nikah mak gai bu mak gai selake penikah selake saboran tujan selake tujan aduh tahu ni ngajamu penapa menikah palang tujan pola becak je pun Masya Allah bedereng laki tujuan meloloh sampai sebini tak mampu sebini je kakak rilal tol meloloh sedang bulan cenipes ada remere Allahumma sholli ala Muhammad. Situng tempo sebini je tak sanggup mak gai penikah mak gai tak usah sebut karena mak gai penikah mak gai mun bapak kesetujuan bu Masya Allah Allah Muhammad mangkan pak jering mak gai ada lakon pak mun pancen dengan tengki seboran kesabedulan duan lagi tengah duh man ple mana lagi keletian mak gai penikah lakon tak korokun aselah dia masuk ke dalam compong kilesen penikah begitu ada kerja mak kaya bini dua apa cek macam lagi mak pahbab bini dua sampai anda kibi boleh tambah di ikhlas ya benten ini kesto mak kaya penikah lakaran lelakon lagi penikah namulang dak lakon masemak ke Gusti Allah lagi ingin penikah ini kalau apa ke mak kaya setujuan cepon kakak saya mungkin aja mucap becak andi matuh si asli paling ini
Engki sampai tak mampu sebini, sampai tak mampu. Bahkan bi sebini pakon suruh keluarga boleh, suruh keluarga boleh, tapi selake penikah napa tak poron udah remereng kok tang bini ni sertang bini kok mun pas araji boleh setia bu makai bu setia caran dek remah akhirnya asuhan dek guru nah kiai kula semangkin ni kapan jentujan apa cong ngakan cong makai ini beta kerja guru ni beta kerja punten makai tujuan apa cong makai abu masya Allah cong tujuan ongku cong sehari berapa kali berdemun 10 kali makai abu saya tak gara aja ngiti ngaki deh bahaya deger cotot nih makai aduh ongku cong ongku bu 10 kali cong benar engki makai tapi kati apa makai kulit pak raji kulit tak sanggup makai kulit pak kona keluarga boleh tapi kulit tak bisa makai saya ate kulit tak bisa nih ser kebun anak oh gampang jadi cok nah apa tampen apa sah pakon apa sah jadi reng laki mun setujan apa sah ini ser sebini cek nyari haluan mau nyari haluan deki bi mage bisa bini gula concang boleh kita kir majen lajini nabi ni dua kita kir Allahumma sholli ala Muhammad dah nikah bu cerita saya nomor situ saya nomor 2 bermakai juga berdebu nyai bu nyai alim murok tafsir jual tafsir bekto penikah murok tafsir Jalalain berpenikah surat An-Nisa saya baca saya morok ke santri bini bu nyai saya morok bab ayat fankihu ma tabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba makain mirengaki dari atas bu dari atas compon mirengaki bu nyai badai baba yamper cek tingkat makain mirengaki bing ariyena encana dalam Al-Quran ariyalah jelas tebun Gusti Allah lakaran kodr dah takdir orang bini ini kau tu peneremah ya membeda orang laki abini sampai 4 nikah punten bu saboran beri kencur ngajarin bu nikah punten dah nikah cerita berapa ke ayat penikah makain mirengaki ayat tersebut ngiding bing jadi laken kakek nak tinggal mumpah abini boleh penerima Qur'atin Arya fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba 2 3 4 oh totok lekas lastari morok bu nyain masuk ke dalam mak kain tepi kopian dek engkibi ya dah lengki lagi san bu nyain bi guru morok apa bendek tafsir bi bab apa dek coba kain ya pernah kain bab apa dek bab orang laki abdi 2 3 pak uwa ayat tadi baca aki mau saki bi bu nyain fankihu ma tabalakum minan nisa masna ruba al ayat oh tidak remeh dek nerang aki bi kula ke santri caklah takdir orang bini bi kodr orang bini jadi mau beda anu panika tak kenapa makai 2 3 oh iyalah di kok lagu pahnya khusus sampean tahun lebih apa deh dia tafsir daripada larangan dia lebih menusu sampean bi jadi kayak menin tadi jadi saya laki saya ngajak abinian 2 nikah ikemenin berarti bi saya rajinah Allahumma sholli ala Muhammad para bapak para ibu saya muljaki Gusti Allah bigla abahas bu ibu bigla abahas bu ibu sampai urusan neraka thank you ibu alhamdulillah insyaallah malam semakin tak kira bengal ke lakin karena ada oning bani kesampean karena oning saya nggak jilen gentong bi Gusti Allah iki badai kitab Daul Misbah menikah
semakin reng laki penika cek man menyaman Pak iki reng laki ini ketanggung jawab besar kerajin besar sangat besar ke keluarga kewajiban reng laki ini ka Masya Allah kerajin ku lebih gelak matur bab aurat zaman semakin dengan tenangnya orang laki iki dengan tenangnya orang laki rajin make ngangkui kelambi tat ketat tak nutupin aurat selake pun neng tak duka ke sebini abah selake saya masuk neraka bu gali Allahumma sholli ala Muhammad caran kati penapa tanggung jawab orang laki bi ayyung sinah ilaiha bi isali haqqiha panjenengan gak dinto kau tu bagus ongku kereng bini ka hak haga menikah kereng bini ini ke banyak haga Pak jadi sampean selaku jadi pemimpin rumah tangga selaku jadi pemimpin rumah tangga mahar paringaki sengak nafakon cek pelapar yang bini nafakon jaga penikah kewajiban reng laki apa kati anak kula nikah uswatun hasanah mulai kini era betin di bapan era betin pa sekolah pemunduk pelempo pegenteng peratin bila ratin enok konoin johan enok konoin johan bila lempo bila raja aduh mulai kini tengki tak sampai kol 2 malam mulai nangis ngemben setara raja bila raja enok konoin nak johan aduh saya nggak nak johan uswatun nikah pelempo pebuto sareng Pak saya dapat nikah Bapak Tohari jadi saya ngajak pelompo bi sampean saya ajak pelompo ngerti gini johan bisa pecun lempuan saya nggak nih kewajib panjenengan sareng Pak Tohari pelompo petindatin deki bila lah apolong bi sampean Pak pelompo pagoros tek peratin boleh ini kepalang sampean nikah bahaya penikah ini kewajib nereng laki kewajib nereng laki penikah wakiswa paringin nah penikah gue sendiri lebih manabi kitab i'anatul thalibin nikah ring bini penikah biasa setahun esalinin dukale dukale cuk pah benar Bu nisar selake Bu wah benar sampean selake nikah Bu Masya Allah tak empan jepon selake minimal dukale Pak kewajiban panjenengan ngubengaki kelampi anyar engki mun tak agedon kati kenapa pasabar Bu tak kok selake berpan tak agedon ken mun agedon zaman eman kerajin rezekian jen ngumpul sampean Pak Allahumma sholli ala Muhammad jan ngumpul jan luar biasa rezekian bi Gusti Allah sampean jadi sampean zaman eman kerajina nikah kewajiban panjenengan penikah abelas telesen andi obeng teng megenteng jibi sebini tena kerena makin lebih tek ngubeng aki kelampi pada remah ni nisar tak ada pada bi tetang ke apa mun raji gula Pak bi ni ka TikTok bi bodoh kelampi keluaran anyar palang palang lu kusot TikTok jadi mah kusot TikTok jadi labi deki tak nemu bi kelampi keluaran anyar ke sebi bi bodoh geleng bi tok man totok emas anyar bi tina jak niro dadem paringin mau itu jak niro jadi ama jak niro ya pelandi maju male pelatandi lah senika oh kibi ni kau tu sadar sebini ini lawan sallallahu Muhammad kewajiban reng laki sengak Pak rajin sampean penikah luar biasa saya pasrah aki kereng laki sareng matuana pasrah aki kereng laki ini luar biasa pegenteng
cara mengganteng saya ngajak Pak Asaren yang kolong jembatan, jak Pak Asaren, aduh pegena Pak, pelayak bisa lagi nyari lagi kenangan sedap Pak. Umpaman kita gelar apa dicompo tak pernah pengontrak dimin. Sepenting jak sampai kewajiban kepanasan rajin sam. Kewajiban reng laki apa kok? Muntek elakonin itu nureng laki bi Gusti Allah menikah. Tinganu bi malaikat. Gagali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia menikah reng laki. Kewajiban reng laki ngajak sebini ke kebagusan. Keangkui ibadah dak Gusti Allah. Kewajiban apa sama panjenengan? Maju dek, ngaji dek, maju dek, ajemaah dek, ngajak bab kebagusan, baik hablum minallah, baik hablum minan nas, baik hakullah, baik hakul adami. Lagi, saya maksud hakullah, tore, pesemak dek Gusti Allah, ajak, panik ketugas yang laki sebini, pesemak ke Gusti Allah dengan catatan cara ibadah. Kebala tetangga ajarin bagus lah dik atau keran bi bala tetangga ajarin nih ketugas reng laki tugas reng laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lah berian pegai kangkoknya jangan pak bapak digelak bu ibu ya berian kangkok lah ya bon pak bapak punten male adil. Para bapak, para ibu saya muljaki Gusti Allah. Tugas saya sampean Pak. Reng bini penikah. Tore sampean yang paling naoning. Reng bini nikah. Head. Paham ki? Sampean kudu oning. Kereng bini dari mede. Head penikah akol. Dari ben mulai bila. Sehead. Pas menikah katina apa? Tak mas engkau keluar dari nikah kudu oning. Malen mun tak oning sampean Pak ataken ke kiai sesemak bi sampean ke ulama. Malen tak dosa selake. Otabah takok sebini tak oning caran asolat. Belin bi panjenengan tugas selake. Seeto nuting anu reng lake ka ade Pak. Mangkan idlim Al-Qur'an qu anfusakum wa ahlikum naro. Soro jegah keluargan kak dinto dari apoi neraka. Penting lagi keluarga Pak. Penting lagi keluarga. Cek penting lagi penapa dimin bini anak penting lagi sering panjenengan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Bu saya mulyaki Gusti Allah. Nikah wasiat terakhir kula. Nikah kudu emut ben lakonin sareng panjenengan insyaallah odin panjenengan paringin bejer. Bade tebun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awasiat de Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kakeh mun elakonin tang wasiat tang debu kakeh bakal dadi orang alim dadi orang sebejerah dadi orang seberuntung fid din wad dunya wal akhirah. Napa debunah Pak Bu debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali sa'idi thalathu alamatin orang odi montoro bejrah dunya kong langkong nang akhirat beda tetelok tetenger Pak Bu beda tetelok tetenger niki lakonin Pak Gi sareng panjenengan Bu lakonin saya pertama penapa Kiai saya pertama kutun halalun beri teeren sehalal keluarga. Jadi kula ke anak Johan Maulana saya ingat nak panjenengan kula ni tiba rajin uswatun penikah jak sampai paringin teeren seharam muntero odin panjenengan dadi orang sebejrah orang bahagia orang beruntung dunya kongdang akhirat. Ngagalinggi abam pon cek paringin teeren sebarang haram. Saya pertama kengin kutun halalun teeren halal sebagus. Paham iki?
Senomor dua, kenapa mak ge? Senomor dua, orang bisa bercerah dunia akhirat. Senomor dua, wa mujalisatul ulama. Banyak akilan kibi ulama. Benjek kesengkah. Nak Johan berdek kantor sampai anjek kesengkah. Akilan kibi ulama nyabis dek kiai-kiai setempat. Karena kiai setempat kak dinta warasatul anbiya nak rima ba'an. Rimah. Ya, tetiban je ibarat mobil kak dinta cak beda jurang perpan nyetir ngegas. Ni kemun tak ada rima kan ngeslong lebu ke jurang. Mun beda rem, ya rem alhamdulillah selamat. Lah penikah ulama kiai setempat ingin penikah. Tadi pesemak umpama nih kantor nak Johan bedah mengadakan jamiah malam Jumat nurok pesemak gilang kibi ulama pesenang ke ulama esto penikah nikah tebun Gusti Kanjeng Nabi dek Sayyidina Ali bahagia udin benar bahagia esto kak dinto. Jadi nak Johan termasuk engkau awasiat dek ben se maperaki tebun Gusti Kanjeng Nabi dek Sayyidina Ali kita nikah babanya akilan kibi kiai bi ulama setempat berdeka dinto cek kaseng kenyabis bu umpaman lakin banjin dengan rakan banjin dengan tak emut maju raka nyabis dek kiai ka yang ku andi telur lo sekilo maju sambil bekta punten pak kiai tak arep ngarep apa pak punten kan mun kita kirion jeng kanto tadi salam bu remer ya punten tebel Allahumma sholli ala Muhammad mangkan tak jarak ketundu Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor dua wa mujalisatul ulama ki saya ingat kengin nak Johan banyak akilan kibi ulama beni goroku nak Johan setuju bernikah setuju insyaallah odin panjenengan bekal jadi orang seberuntung bahagia fid din wa dunya wal akhirah orang bahagia cek okor bi dunya pak bu polan setak sogi pas tak bahagia punten kok banyak maki orang sogi kadin tu semua orang kok daging tak woron tak ngening beni bahagia apa nikah kok ajam tak ngening kok apa sih ngening kok tahu ngening nikah sampean maki tak andi kok ajam etok soltok takut maki ketolong ngalober darin bahagia jadi teknik okor bidun dunya rezeki ken mun panjenengan kak dinto atoro tebun Gusti Kanjeng Nabi seewasiat ke Sidi Ali insyaallah rezeki sampean tengeren mulbul punten kula tak gendek menika senomor telok panapa kak dinto nggih wassalawatul khams ma'al imam ada nak Johan senomor telok terakhir kengin asolat lima waktu ajmaah penting solat ini ajak rajin nak akan ini kayak barang sepele dan kadang bini rasanya ajak ajmaah nak maju dek ajmaah ketika ajmaah Allahu Akbar bila lastari assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pas bila Maria doa langsung asalaman sebini isiyom tanang aselake pas isiyom pepen isiyom kenapa tak swarga wah ini Allah sallallahu Muhammad apa nih kesampian bunga maki atokar tak kira atokar jarang lesen swarga dalam jompo saya nggak mentai ajak jemaah saling maki banci ini talon telagi ente nunggu menikah make gelese ngaltok mun sampian rajin ya cek ajemaah pak rajin nih ya cek ajemaah tengeren pada insyaallah panjenengan odin bahagia dunia akhirat sampean oning keistimewaan orang sholat jemaah nih kan masya Allah orang si sholat jemaah dalam kitab Durratun Nasihin
nika keistimewaan di antara orang si salat jemaah orang jeriah la yusibuhu fakru di antara mun kula lebih panjenengan sering salat jemaah ini ke muka rahasia orang makai muka rahasia tak apa-apa keistimewaan salat jemaah maka bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad suruh aja ke jemaah apa-apa di antara orang kak dinto mun sering jemaah tak kira tebah sifat fakir tak kira miskin fakir pese banyak menolong coba bukti aki kijak kerokun sehari dua hari pak sehari dua hari lama sih mangkir matun sekelora terus jemaah terus kan ke Gusti Allah jak ngarep penikah belillahi ta'ala pak ikhlas ongku penikah keistimewaan orang yang jemaah ingin penikah berdelema di antara penikah panjenengan Masya Allah keistimewaan seorang jemaah penikah dalam kubur tak seksa panjenengan tinggal esto kak dinto sampean mun lebet esirot kalber kil khotib ingin lap kelap pak bu munasolah jemaah saya nganak Johan ajak ke jemaah rajin itu sampean oning sirot oning bu oning yang bila sudah obbo gula sirot panikah pak bu sampai oning silet tak ring mun jembatan Suramadu nyaman jembatan Suramadu muntera ke Sorbojo numpak mobil cuas numpak sepeda cuas saya kan sirot panikah saya kan sirot Suramadu jembatan Suramadu mun akhirat bu tinganu beningin Suramadu kasa pak bu jembatan apa nikah tajem bu silet kasa ki pelema betul dilema tajem jadi mun tak oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi tak oleh syafaat Al-Quran kenit tol kesok gula jalingin silet peteng celemutun peteng nih kesirot gara-gara asolat jemaah oleh nurah tera nyaman sirot ya jalan saya Masya Allah ini gara-gara jemaah orang anu bernam bermit amit seran ingin gunung pak kelapan gara-gara jemaah oning lap kelap sampean cocok dari kesah dia ingin kasah kalber khotif ingin lap kelap ketup temu ngaber menurut saya jemaah ini kan jadi ajak jemaah ngegali lagi alhamdulillah malar muka pepangkian ng malam semangkin kak dinto banyak abek manfaat barokah jadi tambahna amal dek badan kau leben para ajunan seteja sepenting malar muka kenging ridona Gusti Allah iki malar muka kenging ridona Gusti Allah Bapak Tohari kula nyuwun pangaporah si agung-agung dek para ajunan sedaja mungkin se penyampaian abdina cukup sekak dintoh kula al-fakir pak bu menusah tak kedun kekuatan menusah kak dintoh se apes takut bedetor ator sekorang par juga kula nyuwun pangaporah si agung-agung pon akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.